Abakozi ba kampuni rukoro ruguto orukuza hachikari cyo mukama wa Bunyore cya Chande omuri Masindi ya China Communication Construction Company ababa babine kiniga kingi bahembo muriro omuruguto tiro no kukinga hengute zindi bagamba nguni babanja sente nyingi kandi obwo bakama babo tubarkwenda kubashashura tumanyirwa kite bagala tusasula sente myezi ebiri tubanja sente za fete tumanyirwa cyo batwaza gwaki kati abana babanja abasinga babanja emyezi ebiri emyezi esatu so I myself nange mbanja emyezi ebiri that's 2 million plus nange kindu mizanyo ngo omukozi atize ndi mwebembezi ze kale nkolanga form wanu ku site nayi abana bwe bagamba kwekala kasano ogana bali nokutta Foamana haruguto ruyagamba ngu agezeho kumanyisa bakamabe konkabiremire kwa main contractor under CC under CC bebaja wanu ku site ntogera nabo ndibagamba ati sente bazimuwa bwe bamuwa sente baleka yenda abakozi balance kusinga agenda abakozi balina basasura sente zabo be batugamba ba CC kuwanga be bamuwo mulimo naye twogera ko na engineer wafe bali gavaya ko na engineer wafe nagamba tajja bawa sente mpaka bamazo omulimo. Polisi yarakuka kwiko mwanya yarazo muriro no kwihamu ebyababiri mu ruguto omugambirizi wa kampuni egi Jessica Amego tiyayikirizo kugambira ha kamera bitu yarebwa rukugamba n'abasirikare ba polisi gasha kwa Ambrozi no Agabakatoto.